Mia bientôt pour le fiasame et il y a d'autres fois pas il y a pas fiao chikeje na wada jishi wo aba fiao ne Torgbui acha na miecho aba agbaji agbo ye bia wona Torgbui na bia pe efiao chike o ntepe kan le aba agbaji miewe for ye bia kro na obi konyi pe vivia ba yin akono egba Torgbui o kata miede afokpa fona miawo klega ade wo pe abalago me miawo anglowa abafiawo mienye abalago me mienona usi dome kple emia na enye fiako da afɔkpa no kwa edze be na dze ɔɖe woafia wo ŋgɔgbetɔ si ke nye efia gã si ke le awalɔgoma ŋu ta egba míegbɔna wɔna ma wɔ ge le afia eye wɔka atamu ne woƒe fia gãwo ne wotrɔ atamua ne wo. Wɔna ya eva hiã be yato wɔna aɖewo me tso traditional council hafi wɔde afɔkpa afɔnu. Dziɖuɖu ava kpe be ehiã ta wowɔ se le dulisa me si ke le míaƒe dulisa section alɔfa eve bladre-vɔ-adre ma wode dzesi be dziɖuɖu ne ŋusẽ fiawo be to traditional council dzia ne wɔwɔ ɖoɖo ne wɔ akɔɖo fiawo le eduwo me ne magahe masɔmasɔ ade edua me o. Ema me hã wogava wɔ fia gbalẽ si ke ede ŋusẽ efiawo ŋu woyɔna be Act 579 of eƒe akpe eve kple enyia si ke le eƒe section bla atɔ̃-vɔ-adre ma wone ŋusẽ traditional councilwo nyi ekɔ vivia le afia na efia mawo. Ta míegblɔm be wònye kpɔɖeŋu ne ame yawo wɔna mawo titri míaƒe fia yawo alo efiaɖolawo si ke ne miekpɔ gbalẽ ma wa ne miewuia mefia ɖeɖa ko míahe to na o. Miawo ya nye se hã etrawoa míahe to na mi hã. Míedzi be aŋlɔdukɔ ya eme nafa ne mía katã míata no me. Itae menya ya gblɔm o. Míaƒe mamawo hã menyi bano medzi be mana woanya be edze be traditional council standing committee anava wɔ ɖoɖo aɖe ne míakpɔ be leke wòdze ne hafi wɔɖo fifia meka ɖe dzi be mamawo geɖea ne woɖo ma traditional council megase ne hã ne woƒe fiawo va xɔ gbalẽ koa be yina fia ɖe go ko yi ko wokplɔ mamawo kpena ɖe wo ŋu koa eva ɖɔ fia
enye nane si ke ne mia ele ŋku ɖe ŋua egbɔna tɔtɔ hege ade efiagblea me edze be mia le ŋku ɖe ema hã ŋu. Nue megagblɔ medzi be magagblɔ akpe ɖe ŋue nye be míaƒe fiadɔ ya enye nu vivi aɖe si ke míawo koe mía viwo kple edumeviwo wokpɔna míaƒe ŋkume. Ne mía afɔ gbegblẽwo ɖema ke gɔme be míawoe le ŋgɔ wo do agbam. Egbe ŋɔlia me míele fia mía viwo hã mía efiaɖoa míete bubu dem mía ɖokui ŋu ena be mía viwo hã mova bubu dem míawo hã mía ŋu. Itae eɖo ne wotso koa radio station woli ne etɔgbui edzagbɔ alo woɖe afɔ gbegblẽa wodo ali ɖe ta le dutoƒo ɖi. Edze be míadze agbagba akpo yiƒe ametsitsiwo tɔgbuiwo ametsitsiwo le wo ŋu ne woɖe nya no woyɔ tɔgbui ɖe xɔ gã me ɖi agbenya ne tɔgbui nenema nya menya be wowɔnɛ ma gake egba eva ɖo be míayi ɖe emɔ dzi ko anɔ si tɔme ŋkume ne mía tɔgbuiwoa dame kpekpe be ekpɔtɔ vie míale ŋku ɖe wɔna mɔwo dzi. Míenya be ɖulisa ena be ɖi nagblɔ nyasianya si ke edze gake limitation le ŋu eɖewo lia nagblɔ ga ata nye nyano si ke woahe wo ɖe se ŋu. Ta medzi be maze mɔnukpɔkpɔ ya ne mana mianya be abe efiawo nea míale ŋku ɖe ale nye zɔzɔ ge ne mía viwo nakpɔ ade bubu mía ŋu ele bubu. Ta efiawo ya katã míeda afɔkpa na ye woxlẽ ge ade woƒe aʋalɔgɔ me gba medzi be maze mɔnukpɔkpɔ ya ye ma congratulate wo. Efia menya ɖuna o afia mieɖo fia bie xɔ nyinɔ mareke megakpɔ mɔ ɔɖe afɔkpa afɔ dame aŋlɔ mareke meɖɔ xɔ meɖɔ fia o ye wòɖe afia dzi o gake ne mieko enyama be ɖi woɖɔ fia eɖe afia dzi o ne mieto mɔ dzɔdzɔa dzi woɖo mia mia ɖe ge zi dzi egɔme ye be mieto mɔ nyuitɔ dzi hafi ge ɖe xɔ me. Efia ɖoɖo ne wònɔ zi dzi yi moɖe afɔkpa fɔ ne o. Maze mɔnukpɔkpɔ ya ado dza ne amekpekpewo katã si ke va fia kple míaƒe pressmenwo mada akpe manyagblɔ no be edɔ gã ya wɔm wole ne edukɔ. Ke fifia míamedo dza na mi vɔ wɔna ya míewɔ gã hã megblẽ na mi. Mía efia yawo míeda afɔkpa na míawo kple gado woƒe aʋalɔgo me ne míedo woƒe aʋalɔgo mea wokatam no ɖokatam no vɔ hã wɔɖatam gake wònye game meli oa efiawo katã atam ɖeka kage wɔla na wo. Ne ame ɖeka natso wo dome atu atamua ne míata dzɔ fia kaba ta amia atu atamua iko míawo nui gake efia gã le atamua wo kage na lo enye gbedzanyi akpena.